uhambile wayothwala la ya nayo inyoka sobabini sinayo inyoka lonto le cause le nami le nyoka le iyangihlupha so ngifuna iphume ukuthi sobabini athi mina ngakutshela ukuthi thina into kumele siyenze kumele sihlale emthandana inyoka yethu nabantu yalandwa ayihlangene mina naloko ke mina ke ingcinile yo. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngiphethe uEsihle bringing David. Let's get into it. Hi guys, igama lami nginguEsihle, ngize kule show kunento endidlayo ngaphakathi endifuna ukuxelela iboyfriend yami. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. As I said to you earlier on, I'm gonna be having uEsihle, not David, on my side. Ne right, guys? So right now. Sharp. Sharp. Mnandi, you don't look too good. Look red. Grand net manje ngiyamangala ukuthi ungilethele indaba esihle nje. Oh, okay. Yeah. Oh, ani khulumanga nendaba ukuthi niyakuphi nisana kuphi? No, azange sithethe nto. Oh, so now vele aba comfortable to figure la ama camera lights. Phela uthi kuyi surprise kumina ngiyamangala manje nama camera yonke into mina bengithi nje mhlambe sendaweni nje yabo siyophola nje njengama couple. Okay. How long have you guys been dating? Asesinesikhathi manje nje. Sino 3 years hle. 3 years. Ninomntwana? Cha sengabanga naye. Angabi nomntwana. How are things going, guys? Good relationship yini? Eish yabona ngathi for the last 6 months nje vele izinto nje zingenye indlela nje kahle ihambi kahle nje kahle nje ngiyacakeka nje ngoba nobheki uke wangitshela ukuthi nini akasafuni kulala nami ngingasamthinti angazi indaba ukuthi kwenze njani uthi hayi ngazi nje awazi kwenzakalani. Okay, the name of the show lana is Save My Relationship, ne? Kusho ukuthi umuntu wakho kulethela ngobona ukuthi mhlambe uzomshiya noma kunento engahambi kahle kule relationship yenu. So ngizomupha i-platform ukuthi akhulume nawe akutshela ukuthi ukuletheleni kule show. Esihle right ukuthi ungakhuluma naye. Right. Okay, ungamchazela ukuthi umletheleni ubhuti ku show. Thank you. Ngizoconfessa kunento enditshayo ngaphakathi. Into zangendokuxelele yona. Ndahamba ndaya emntwini ndayobona umuntu. Kanti ndiyothwala. Bengifuna ukuthi sincedakale mina nawe sobabini ngoba ongilo ungasebenziyo. So azange ihambe kahle ke ngoku yonke lonto leyo. Ndandiyoyenza. Ndandiyothwala. Angikuzwa kahle ukuthi boyothwala kodwa into yanini le ngoba namanje izinto nje ayichinji nje into umuntu akayiphupha kabi nje impilo nje miserable kwenze njani kahle awukhulume kahle Uthwele noma boyothwala? Bendiyothwala ngizama ukuthwala cause impilo yasendlini ayikho nhle akasebenzi sithanda samase bozama ukuthwala? Bendiyozama ukuthwala yeah so azange iphumelele lonto leyo ayiphumelelanga azange iphumelele. Okay, So ingakho ndingasalali nawe. Bathe ungalali naye? Yeah. Lonto leyo. Yabona uyangicaka ke manje kulento eshoyo ngoba ngangihamba naye icawe soyi2 ngimthatha ukuthi siye esontweni siyothandaza sibekezele uNkulunkulu ngesikhathi esiright uzosivulela nathi into zethu kuhambe kahle yabo mara uyangicaka ke manje maze ukhuluma indaba zokuthi manje yena bekasothwala in uyenza kanjani lento leyo Esihle wazi kahle ukuthi la ekhaya la kulobudlelwane sikholelwa kuNkulunkulu sikholelwa kuJesu wena masoyothwala uthwala kanjani? Sithanda sami icawe sihambile uNkulunkulu akasenzelanga nto kudala sihamba icawe masiloku silala singatyanga so bendingena choice and ungasebenziyo yonke into ixhomekeke kum ndandikuthengela impahla even kwaye underwear uyithengelwa ndim so sithanda sami cela ungixolele bendingena choice. Hayi angiqaka ke
lento le uyangicaka ukuthi kanjani yazi the past 6 months lokho ngiphupha kabi nje ngiphupha inyoka ngiphupha in sometimes ngiphupha ngilele nomuntu wesifazane ngivuka under imanzi angazi ukuthi kwenzakala nje zonke izihlangahlangene nje izinto endlini manje kanti uhambile wayothwala lapha. It's not that namsana sama amaphupho benginawo nami bendinawo amaphupho so bendingayazi bayinyoka until yaze yaziveza uba inyoka. Ndiyaxolisa kakhulu. So bakutshela ukuthi isithwalo sakho nesenyoka? Yeah, bangixelele bayisesenyoka. Manje ubhuti uyaqala umuzwa akhuluma ngale phupho lakhe akhuluma ngalo. Ukuthi uphupha kabi. Uye wakutshela. But nayo into yakhona azange xa bendinika ne banike isisinefu. So ebusuku yazitshintsha ibe inyoka. Emini iba sisinefu. Ngisho lesikhathi akutshela ukuthi yena uba namaphupho amabi. Wabe ungamtsheli ukuthi wayenza into esona so. Mhlambe bekuzolunga. Bensoyika so bendina la hope yoba one day kusazolunga imali ngizofumana ezoba khona. So imali ayingeni manje manje. Akunalutho ngenayo ayikho at all. Mara isithwalo sami iyasilala nje sobabini. Iyangilala naye iyamlala. Yabona ke njengoba sokushilo lokho soyivizile ukuthi ubani bengikutshela sonke lesikhathi ukuthi njengoba ungafuni ukuthi manje sithintane nje noma sengubeni awusafuni lutho bengikutshela ukuthi mina ngizophuma kule relationship yabo manje basoshilo so mina sengiright ngawe ne kuko konke nikwenzile yona ukwazi ungishiya ngiyakutshela ke benzela mina nawe bengenzeli wena bengenzeli mina ndedwa angithi mina ngakutshela ukuthi thina into kumele siyenze kumele sihlale emthandazweni umthandazo senzela ntoni uyasinaku sisaphila namanje bathi asenze kunini isithandaza siguqa phansi isithandaza khonto isenzela wona imali isithandwa sami ayibalulekanga. Umbalulekile ayibalulekanga imali ndinezidingo idingo izinto zalomhlaba la sofa sishiye la lezi zinto la ngakutshela ukuthi kumele sifocus nje kuNkulunkulu yena ngesikhathi esright mase kufanele sikabona for 3 years yonke since sasibhizi ngoNkulunkulu usenzele into yonke 3 years yonke silala singatyanga kodwa uNkulunkulu mara saphila namanje likhona ithuna lendlala na uke olibona ithuna lendlala alikho ithuna lendlala but silala singatyanga mara kusiza kodwa siya survive naku saphila namanje saphila wena usokhetha manje uyolanda izinto zaleza bosathane into engazi okay awungitsheli ngani angiyindawo ngiyakutshela mina uyangigcina namuhla la phambi kwalabantu bakho ngilandele bona bama save my food mina ngiyakuhlalela mina manje ngiyakutshela manje uzodala ingxaki Dongishiya uyayazi bizongena miphi izongena kumamakho awindawo angene mina emntwini wakho yosala nayo lenyoka angisho yakho soze ndohlukane nawe manje David ngoba esihle la bekazo confess ukuthi mhlambe ubambisane naye wena soyamshiya vele cha mina ngiright ngamthuza kusukela kudala ngimkhuza ngimtshela ukuthi kumele sihambe icawe ngimtshela ukuthi angayi lento zakungazenzi izinto zakhe zezangoma zanzana uNkulunkulu vela akayifuni lezi yena behind my back kusho ukuthi akangilaleli akangihloniphi anisho ngoba ngingasebenzi mina ngilalela ngihloniphi le ngiyaxolisa khona somebody apho ongishiso save uxolo lakho for inyoka yakho niyolibona nolisebenzisa no2 mina am out inyoka yethu labantu yalandwa angene mina naloko ke mina ke ingcinile yona yes now nje vele nje mangisuka la ngiyothatha into zami mina ngiyahamba uzoyibona ngiyahamba unishiye kanjalo nalento ngiya apho yakho anisho ilando ubani ilando emina seyeyethu sobabili yabo bani seyeyethu sobabili akusone yami azameni ukuthola isolution kule ndaba le so ukuthi nilungise lento eyenzakayo la kuzomela sigeze suthu so mayithi yangishiya isimithi soshiya kakho kuye kugeze mina ngiyi1 le solution akayifunayo efunela mina isolution e1 engithatha ngiyahamba ngiyaphuma kule nto le dala bangitshela nasesontweni ukuthi umfazi wami kunento something fish ngaye something mara ngikhetha ukungabakholwa yes ngoba ngithi intombi yami ngiyayithemba ngoba naku ngihlala naye ubhebu wami kanti uyinyoka nawe uyinyoka nawe uyafana nalenyoka obatshelile esontweni ngalento le iphupho lakho bengibatshela ngamaphupho wami ukuthi nginokuphupha kanje nje wahamba nomuntu wakho esontweni
sasiya wayeka wakhetha ukuyekela ukuyesontweni sesingithi noma ngithi asambe sesonto akasafuni hayi ngibhiza hayi ngikhathele nginika ama excuse nje ama excuse are useless sometimes yebo kodwa kumele uyazi ukuthi kumele sambe isonto uyazi ukuthi njengoba sithandana ngihambele isonto yena manje sakazokwenza lezi ngamtshela sisaqala ukuthi xoliso lakho okay ngiyakuxolela yeso mara khohle relationship yethu le iphelile mina I'm out yes but baby kuyafana kuzogezwa mina ngiyi-one izosala siyabambisana izosala nawe mina ngiyogezwa ngegazi likaJesu yeso ngibe clean lo kugezwa kwakho nezangoma zakho nani hamba niyogeza no hamba ogeza wena yeso mina ngiyogezwa isonto ngiyohlambuluka angilandanga inyoka mina ngegazi likaJesu ngiyogezwa ngibe mhlophe cwa yes wena nenyoka yakho sala angisho wayikhethela wena wayikhethela ukungangilaleli mina but ngiyakuthanda baby noma ngithanda kanjani ulethela inyoka bengenzela mina nawe wenzela mina nawe ini ungangilaleli mina awumnika ichance ukuthi acazele ukuthi ingana kulethela kule show le namhlanje Sengaqhaza mara yikho into eyochinja ungaqhaza kodwa nje angifuni uqhambile mara yikho into nje eyoshinja baby ingakho nokulethela cause ngifuna sincedakale sobabili lonto le cause le nami le nyoka le iyangihlupha so ngifuna iphume ukuthi sobabili now do you get amaphupho la athola namaphupho nami engiwafumanayo ngilani ngibone nje ngilala nomuntu wesilisa onqunu so akhathaza mangilele ngithola amapijama wami angasingasawanxibanga esecaleni so that's why ndizise umuntu wami apha so nawe uyakuhlupha lento nami iyanhlupha singathi ihlupha yena eyi-one so lo muntu oyekuye wambona for this thing uye wamchazela ukuthi akunamali engenayo and kunento enihluphayo yeah then ndamxelela and then wathi isasinifo ayinike sona zange ndenze into e-right khona lento ndayibhudayo zange ndenze into e-right ngoba isithwalo sakhona ngathi se nithwele noyi2 ubhuda angazi naye ngathi naye u12 angazi next ngokuthwala yeah nayo inyoka sobabili sinayo inyoka so xa engifuna ukushiya it means uzoshiyekela yena izoshiyeke yakhe makakushiya izosala naye wena kuwe wena uzosala right yeah seye yethu sobabili lalela ngiyakho wedwa mina ngihlangene nayo ne angaze ngawufuna nyoka angaze ngawufuna kuthwala mina angaze ngawufuna nix uma uze nento zakho wena yes mina ngiyakutshela mina ngefaith yami ngiyazi mina lento zakho zilethwa kuwena ilethwanga yimina yes zilethwe uwena so mawuzena lento mina ngiyakutshela ukuthi mina ngegazi likaJesu ngigeziwe ngendlela eright ngiyokushiya ki uyifake wena musilando nguwe manje ilando okay la khathi oyilanda wawedwa yes wahamba wedwa behind angisakuthandi futhi after bomthanda David bengimthanda mara waqala lento zakhe zokungilaleli manje inini sengibathi noma ngimtshela ngezinto zesonto izinto zikaNkuluNkulu yabona akasabonisa interest lo sengibathi lo mfazi unjani lo mfazi akalaleli nini nohambile akekho nini akakuchazi nokuthi yabo sengiright ngawe ne manje David like awukhona ukumnika ichance ukuthi mhlambe ahambe nawe esontweni angithi akasayifundi lento le isithwalo lesi akasasifuni mongamnika le chance yokuthi aziprove ukuthi angeke asayenze lento le ngoba that's the thing she's asking for uze la kuchazo save relationship yakhe hayi ukuthi azoyiceda lalela mina ngizomthemba kanjani ukuthi ngeke aphinda into ekanjena after into ekanje nje okay kuye esontweni ukuthi ufuna usizo ukuthi kuthandazwe in ngaya naye ne mara nje vele nje ngeke kuphinde ngisaba naye trust ngaleyo ndlela and relationship engana trust uyazi nje nawe ukuthi iphela ukuthi sesiyadlala nje sesiyapretendana or in ngoba isiyakhe trust mina ngeke ngitshele manga ayisekho itrust sengiright ngawe kahle yeso so itrust yakho ivele yaphela manje nje vele nje makaceda ukungitshela lokho ngoba nendlela abakasayiphatha ngayo ukuthi nini sekunesikhathi eside asithintana ungitshela wangitshela ukuthi asingasathintani yena inhlala ngitshela ukuthi akekho angangichazeli kahle ukuthi kwenzakalani ne sonke lesikhathi lokhu asilale singalala embhedeni odwa kodwa noma ngithi ngiyamthinta akafuni in kanti uyazi yena ukuthi wenzeni uyazi ukuthi ufihleni esihle awusho ke bathi
ninga heavy sex yeah into bayishilo le basho kanjalo awubabuzanga ukuthi ingani ninga heavy sex nomuntu wakho azange bangitshela ngoba anivanga i-sex mara isithwalo sakhona simthelelini was that the agreement? I think inyoka abangithwalisa ngayo maybe inesikhwele ayifuna ukuthi isithando sami silalale nami andazi namba kwenzeka ntoni. Or now you are confused Yeah ngale nto le. yeah So manje ufunani ku-David since uvele wamtshela indaba engayo enkulu bofuna ukuthi iphele lento le i-relationship yenu noma ndifuna uzoyisave bonga uzoyisave ukuthi nohlukane no-David from inkulumo acede ukuyisho khona manje ngoba nathi akasakufuni mara ufuna ukuthi nambe nonke ku-process yokuthandaza usathethiswa njengomsindo ukukwata kwata ya usakwatile otherwise yandithanda ndamazi uDavid yandithanda nami ndiyamthanda ngoba 3 years iningi nijole for 3 years yeah and anamntwana did you guys plan ukuthi nizoba nomntwana? Yeah sasiplanile and then ndenza lento endiyenzileyo for imali yeah for imali kanti ndiyimoshile otherwise uDavid ndiyamthanda kakhulu naye uyayazi loo nto leyo ndiyaxolisa sithando sami Yaluza ucolo lwakho kodwa hayi mina nje vele nje hayi vele ngeke ngisahlala nokuhlala nawe nje wena songahlangana ungeza mawufuna ukuze esontweni la yabo kuthi for ma prayers lapha nakumfundisi inini ukuthi kusithandazwe inini uzongithola mina khona lapho ne uzongithola mara nje vele hayi ngisazodinga isikhathi nje away from wena away. David mongasifaka ecathuleni zakasisi if this was you mhlambe owenze into mistake engaka enkulu how would you feel angakuforgive ukuthi okay ufune enye chance kumuntu wakho mara akakuforgive bozozizwa kanjani? Bengizozizwa vele nami ngendlela nje right ngoba vele ngihamba ngiyobe ngazi ukuthi ngiflopile why kuzomela ngihambe ngilande busatha ngifuna imali lekubusathane le for lento lena inama side effects nini lezinto lezibanye bakugcina sekumele babulale bobani imindeni yabo bantu ababo bani why kumele uzucabanga ukwenza into kanje ukuthi ube nemali lento sofa siyishila imali sofa siyishila noma ungaba nemali engakanani uyofu uyishiye ngeke uhambe nayo manje why kumele enze lento le yinto mina nginyanyisayo unyanyiswa ukuthi uthwele ngilento leyo ukuthi why kumele ayele bomasangoma le inazi ukuthi into zobusathane leziyana lezokuthwala lezi nini kufana nabantu abanganaqala la kuze wena ube nemali hayi vele nje hayi awukazi ubone ama strange things before athwala usisi ukuthi okay mhlambe sekazoya entweni eso ezomlinda to into eso izinto akazibonisi into akaqalisa ukuyenza ngambona nje just lezi zinto lokuthi lento ebengiyisho ukuthi makumele noma sesontweni noma kumele sithandaze yabo akasasingi lo muntu abekafana naqala ngoba besiya soyi2 esontweni sisathandaza futhi soyi2 mara manje ngiyabona nje ukuthi esikhathini nini akasafuni noke esontweni sakanama excuse nyana in hlala busy yena in noma ngithi sithandaze sivuka sithandaze lapha hayi baby hayi wo ngikhathele mina hayi wo akasafuni ngimangala ukuthi hawu kwenze njani manje yebo kanti uyazi ukuthi uhleleni noma bakasavela yenzile lento yakhe imtshela ukuthi yini ngathathandazi ngenzi noma bangasayenzanga angazi kodwa ngambona nje lokho izinto masuka lapha ngitshela ukuthi hayi yazini baby kumele singasalali kahle yazi angikho right in sobuye ngizokutshela nasi kumele singathintana manje nje yazi angitshela into engayi-understand ngicabanga ukuthi uyadlala mangithi ngiyamthinta vele nami ibusuku ngithi hawu umuntu vela akafuni total ngishaya isandla hawu kwenze njani explain manje ngiletha la ema-camera uzongitshela lento lena so awusho wabe ubekezele sonke lesikhathi ngoba dala ikuhlupha lento le ningalalani 6 months iningi why bobekezele ngalesikhathi isikhathi singaka ingoba ngangimthanda ngitshela ukuthi uzoshintsha mara manje sengiyabona ukuthi kahle kobunye ubusathane obudeep vele hayi no akazumchithela usisi akazumchithela ngazi kule 6 months le show ukuthi uyamthanda usisi izenzo zakhe nje kuphela bengimthanda impela mara njengoba sengikhombisile iside lakhe hayi
hayi angisezwa lutho nje manje hayi Esihle. Yebo. Uzwile ke isikhalo sakabhuti ukuthi sithini? Yeah. Ukuthi akasafuni next ku. And umchazelile ukuthi isithwala sizohamba naye. Yeah, I'm worried ngoba isithwalo masihamba naye. What if kunomuntu oshonayo efamilini? Cause uqala kwami ukuya kumuntu wesintu. Kunomalume wakhe owashonayo. So umuntu lo ngangikuye wangitshela ukuthi kunomuntu ozoshona, is either uzoshona kwifamily yami or kwifamily yendoda yakhe. So kwashona umalume wakhe. So I'm worried mayihamba nayo le nyoka, what if ifamily yakhe izolokhu busy ishona? So yena bekumele into isithwala sakhona si deep mos. Yeah, bekumele yena ukuthi siyancedisana sisusa lento lo siyageza phuma lento le. Okay, what if khona manje niyenze isolution ukuthi nincedisane nikhiphe lento le bese nihlukane kahle David? Ukuhlukana ngeke. Awufuni ukuhlukana naye? Angifuni ukuhlukana naye. Mina ngiyakutshela ngiyaphinda futhi angisafuni into kahle kahle yongihlanganisa nawe. Watshelwa nokutshelwa cha unesibindi ukuthi bakutshela ukuthi kunomuntu ongashona, still waqhubeka wayenza lento kodwa manje still akunamali okwethola kodwa kuyafiwa. Yini lento oyilandile bese mina uexpect ukuthi ngizophinde ngihlale nenyoka ekanje usathani qobo lwakhe phela lo muntu lo. Manje mina ngizawuthini? No, mina I'm out sis. Yes. Into abakutshela zona mina angihlangene ngibelieve into zenu zezangoma zokuthwala sanzana ukuthi in lento abakutshela zobakuthelele wena mhlambe bezinongi affecta ngoba bengisesenawo. Yes, mara namuhla uyangqina ngqi. Yes. So kusave ifamily yakho. David manje ukugeza hayi ngigeza ini mina amabhadi la amabhadi angihlangene namabhadi mina dala ngagezwa ngegazi lika Jesu and nje ngihlezi noma nini mangithandaza ngimcela ukuthi angigeze ngegazi lakhe uyangigeza yikho into enamandla kwendlula lona. Ithwalo zakhe imithi zakho bosathane bakho kuyafana konke lokho ngeke ngenze lutho mina. Yes, wena uyosala nako lokho babakutshela ukuthi mhlambe uzama ukungithusa ini kodwa mina ngiyakutshela ukuthi ungigcinile nje namuhla. Yes, awubona nisebenzisana ukuthi lento le isuke next noma uhambe nayo esontweni ukuthi like isuke kuye yena makafuna ukuya esontweni nini angisho nale decision yokuthi ayifaka alandele lento ayithatha ayi1 nayo le yoyithatha ayi1 angeke umsize. Hayi angisafuni vele kahle lokuba secinga kwakhe nhle kahle vele nje hlek vele nje ngcono ngiyahamba nje la wo ngiyeke ngangithinti ngicela sikhulume baby. Sesikhulumile sicedile nje Ngiyaxolisa. Sikhulumile sicedile ukuxolisa okay dala ngixolele ngathi ngikutshela ukuthi ngishiya in peace Ayikho into ezondihlukanisa. mina ngiyakutshela phelile namuhla. Esihle nami into engaku-advise ukuthi masimekele akhule down uqala yabo. Yeah, yena uzoba right ngiyazi uyangithanda. Ngoba ngibona soba ne-solution khona manje kule situation esikuyo and u-furious naye yabona ukuthi ukwatile ubhuti ngapha akazazi ukuthi like okay athini. It's something I think nawe ngathi ambush umtshele angazimiselanga lento umtsheleyo. Yeah, so into ongayisho khona manje let's just give it time ngoba nakhona athi uzoba ne-solution yakho kwamele ube ne-solution yakho ukuthi uzilungisele lento le angazi ukuthi uzoyenza kanjani. I think isonto as he said ukuthi into right ngoba ecaleni nathi ningahamba nonke esontweni niza ngokuyikhipha nonke. Yeah, ndingahamba naye because ngiyamthanda ngumuntu wami lo 3 years ayondincane. Okay, so my advice uthi zama nje kuphela uhambe naye esontweni as he says yena uyavuma uhamba nami esontweni mina ngiwilling uhamba naye. You're willing to go naye esontweni? Yes. David uzongithola khona
makangifuni Ngizomthola uyongithola khona khona. njani David because beniba semba soyi2. Lalela mina mangifika endlini ngithatha konke kwami ngiyahamba. Phela isonto leli laziwa nguwe oyazi isonto. Yeah, nawe soyalaza ngisho besiya soyi2. Nawe uyayazi indlela. Uzoyifikela ngithola khona. Uhamba Awufuna ukuhamba naye? Hayi, right naye. Nje vela ngifuna ukuthi nje vela azasondele nje yena ngimxolele ngiright ne. Ngiright naye ngimxolele la ukuthi ngimkwatele or in cha. Umxolele. Ngimxolele and I wish her all the best. Mara nje ukuthi ngibe naye akakhohlwa. Awuzama ukumsiza ke ukuthi asuke kule nto le. Njengomuntu osontayo uzama ukumsiza uhamba naye esontweni ngoba uzodinga i-guidance ukuthi akhone naye ukusuka kule nto le akuyo. Ngizombeka emkhulekweni. Yes, bafu. Ngizombeka ke emkhulekweni uthi uNkulunkulu naye amsize yabo. Kuwo konke lokhu. Mara mina into engisho ukuthi if afuna ukuza kuzomela azizele uyongithola khona esontweni. Mina ngamkhulekela nami nje ngikwama ngedwa yabo. Ngoba ngimfisela okubi yabo. Ngamkhulekela nami ngimkhulekisela. Mara makafuna ukuthatha le ndlela futhi ukuthi manje uyesontweni wenzani. iBhayibheli likhona endlini akafuni ukulifunda. Likhona iBhayibheli uzofunda iBhayibheli aye esontweni into ezomnceda ne. Yena ufuna ukuhamba naye esontweni ngoba uyavuma ukuthi angahamba naye esontweni. 3 years yonke David siyayeke ihambe nje kanjalo. Kunabantu abayeke aboma 10 years abanye boma 20 years bahlukane ngaleso. Mina ngiyajabula ukuthi kusise 3 years nje isikhathinyana nje leso. Hawu. Nje hayi angisamthembi lo mfazi angangidlisa nokudlisa phela lo mfazi. Hey uthini manje? Hawu bogcobisa namafutha wakho lapho wenyanga zakho uzothinta mina lana ukuthi ngangithinta right gcina izandla zakho lapho ku zakha nisho. Buti ozohlala ngapha ngihlale ecani right lapho. Ngicela ukuthatha nawe David Dad. Thethu lapho right. Esihle I think asimuphe isikhathi yabo. Since umambushile vele. Azingasola. Amara kuzolunga. Wanna just follow ama steps ukuthi uthandaze and then yeah. Mina ngazi ngifuna so right yini ngaloko lesengiright mina ngale ngizwile manje kahle kahle ngidinga nje vele kahle kahle ispace angifuni ukumbona. Ufuna ukuhamba nje mangimbona nje ngiyaqasha. Ufuna nje ukuthi mangayihambela nje at least nje noma ngiyekuphi ngishaye fresh air. Ungabe ucinga kwalo muntu wesifazane. Hayi. Okay, I think ivala ngoba hey ku bad. It is what it is before it was what it was. It's your boy M signing out. Don't forget to like, subscribe, and share. This is Save My Relationship brought to you by Spread Ink Entertainment. Don't forget to like. We out.